Kalinić je recitao krajnje uvredljiv status, koji zgrozio korisnike društvenih mreža i naterao mnogi da ga opravdano zovu autošovinistom i optuže da širi versku mržnju. Nikola Kalinić, košarkaš Turskog Fenerbahčeja i bivši reprezentativac Srbije, ponovo je uspeo da bahatošću i nedostatkom elementarnog vaspitanja prenerazi celokupnu domaću javnost. Nakon što je ovaj subotički mislilac nedavno se odrekao Kosova, ovog puta je uspeo da šokira naciju najprimitivnijim uvredama na račun patrijarha Irineja. Naime, tank T-55 postavljen je u ponedeljak iza severne tribine stadiona Rajko Mitić u Beogradu, što je izazvalo brojne polemike i podelio čak i zvedašku javnost. Međutim, niko od protivnika ovog poteza nije sebi dopustio da bude tako bestidan i primitiv kao Kalinić. Niko sa ovakvim stavom i manirima nije dostojan da nosi dres reprezentacije Srbije. Mi u celosti prenosimo taj tweet. Proverite da li je tank ima atest na posvećenost, ako nema nego brzo dođe Irinej i da umoči muški polni organ u zejtin pa da ga gurne u cev, inače ništa od prolaska dalje.